Yo, that's a boy. Omega mutukiria na mwirori wa miaki na Membe TV nguraga hana humucie wigue wi mucinge tomuro wa Kimani demwe Chef Gathemba na gutuika wa ukirumwo muno ni cai uria kirehaga tondu ti andu ingi makiwendete muno ni cai uria kiri ofrita kana latest wa Dama wa mobile spares riria rakionirwo agicenjete outfit gitenge aragikirite githaka muno Chef Gathemba na kiaragioka gwicambua uria ragituikire ni cai muhiu muno hena video full ngoda wirorere no thikiririe amuni na gitenge kieru tu andi ndakiona ri ano arajera invest keu ni kieru arafu ni kire gia kurekia Kai kule dieta menya ni kule itenge cia maternity. Ogwa mono atumirwo. Maze mama itakuua bala. Riu keu agecia na agatwara ku to giundu ndagikira ringi. Ekunyihia igio. Oh ni mundu atawa kanyihio. Ni kunyihia kenyihio. Ni thaka tamurire hau mena kadenge hau. He kada mana ikaritie na no kade onera mukuagiriria muno. Ndona post owe mwene ati kado ena ronji ya kuhingura swimming pool Yo so aindo bala ne darumeni ya kwado athake nayo ndio ni tuko tuko bio mararogama makainoko na maria kigoco agaikara thi ora monaga live ni live yake ndona etwo arauga ni ekuruta kindu no ndanagweta niki no kade no ri ni aramigweteire ino renda swimming pool ati ni akuruta mitungi 10 ya mai Neza ithano